Mama ke ngikuphathela indaba wena. Ungaba ngitshata. Uthule tu ngaba ngitshata ngiyakubawa. Uyabona kulo mama ngoni makhelwane. Ya ngimbone kusenoka ngithe nangijagala ngaphandle apha iqabs ngibona umama ngoni uhliswa yilokha nje ihashi. Yazibona inkolo yezomgcwabeza ihashi ya ulethwa ihashi. Angazi nofana lichutu nofana indrembi no lichutu. Angithi kukhumbula ihashi le asikhwela sele sibhobhile. So yena ichutu uyimletha phila. Hey mara no sizasiceda. Yazi ngibawani mama ke? Ya ngibawa ungenzele ibreakfast in bed. Ya uyilethe ngale ngetonini apha. Ngisayokuba busy ngetonini apha yabona. Mngami man. Ayithi ngiyakubribe ngoba ngizokucocela indaba ezi ngiyabuya nendaba ositheko sekuthize uzongivakatshela namhlanje. Alo ngifuna ngithole ngicedile uyankereka. Yeah ungenzele njalo ibreakfast in bed leyo ngiyakubawa uyilethe ngetonini apha.